lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi haxa twi kusuka estudio 12 eAuckland Park, Joni. Murhangeri wa vandla ra African National Congress a rhangela swirho swa vandla ku lulamisela nkhuvo wa January 8 eNorth-West. Hi languta matimu na vuswikoti na ntokoto bya Advocate Andy Mothibi ku nga nhloko ya NPA lontshwa. Kasi ka mitlangu Bafana va vuya ximandlamandla kusuka eMorocco. Waka hina ntsaka ku tlhela hi hlangana ka mahungu ya Xitsonga SABC 2 ku nga mahungu yo sungula ya lembe leri ra 2026 ri perile. Murhangeri wa vandla ra African National Congress President Cyril Ramaphosa u tihlanganise na vaakatiko va le Rustenburg tanihiloko vandla ri karhi lulamisela ku khoma nhlengeletano kumbe nkhuvo wa January 8 endhawini liya. Varhangeri va ANC va le Rustenburg exifundzhenikulu xa North-West tanihi xiphemu xa malunghiselo ya nkhuvo lowu nga ta va hi Mugqivela. January 8 I siku ra vandla ra ANC ri nga simekiwa hi rona hi lembe ra 2012 na n'waka African National Congress ri tlangela 114 wa malembe. Renzo I xiphemu xa ANC xo tihlanganisa na vaaki ku nga seyiwa eka nhlengeletano yo tlangela siku ro simekiwa ka vandla leri tivekaka tanihi January 8. Loko a burisana na vaaki, Ramaphosa wa amukela leswaku ku ni mintlhontlho ya vukorhokeri bya vaaki. Ramaphosa u ri mfumo wu tirha hi matimba ku lwisana na swiphiqo leswi vaaki va hlanganaka na swona. President u tlhela endzela evuhosini bya le Bafokeng ku ya hlangana na hosi Leruo Molotlehi. Ramaphosa hi ku xixima hosi u nyikele homu ku komba ndhavuko na ntirhisano wa vandla na tihosi. This for us is a great moment to be able to interact with leaders of our people, the traditional and original leaders of our people, and King Molotlehi is one of those that we interact with. Kasi hala tlhelo President Ramaphosa u ri u ni ntshembo eka Advocate Andy Mothibi loyi a ku n'wi tholaka tanihi nhloko ya huvo ya vuchuchisi kumbe NPA. Mothibi u ta sungula ku tirha hi siku ro sungula n'hweti leyi taka endzhaku ko hela ka kontiraka ya Advocate Shamila Batohi. Ramaphosa u ndhundhuzele ntirho lowu nga endliwa hi Batohi. I have appointed one of the really outstanding legal minds in our country who has distinguished himself both in the prosecutorial area as a prosecutor in the past. So he has earned a lot of stripes as a prosecutor. Shamila Batohi came in at a time when the NPA was in serious need of transformation, and she has done really excellently in transforming and repositioning the NPA. ANC ri ta tlangela malembe ya rona ya 114 wa malembe ri simekiwile hi Mugqivela eRustenburg exifundzhenikulu xa North-West. Advocate Jan Lekhuwa Mothibi loyi a tivekaka hi ra Andy Mothibi u langutile ku sungula ntirho tanihi nhloko ya NPA n'hweti leyi taka ya Nyenyenyani. Advocate Mothibi u thoriwe tanihi muchuchisi nkulu wa tiko hi President Ramaphosa. Mothibi u suka ka SIU laha ehansi ka vufambisi bya yena hofisi yi nga vuyisa mali yo tala ya mfumo kusuka ka tithendara ta vukungundzwane. Tanihi gqota ra khale, Advocate Mothibi u na ntokoto wo enta swinene eka swa nawu. Wanuna loyi a nga vuyisela mfumo mali ya mabiliyoni ya tirhandi leyi a yiviwile u ta va nhloko ya NPA kusukela n'hweti leyi taka. Advocate Mothibi loyi sweswi a nga nhloko ya SIU u rhangele vuswikoti byo tika swinene no tiyisisa leswaku mali ya mabiliyoni ya tikontiraka leti ti nga kumekanga hi ndlela ya kahle ya vuyisiwa eka mfumo. U tlhela a tiyisisa ku lava nga khumbekaka va langutana na voko ra nawu. Mothibi u ve xina xiave xikulu eka ku lwisana na vukungundwana. If you look at the past 30 years, which we really are here to really take stock of in terms of various attainment of human rights, corruption cannot not be focused at, because we know that through corruption there has been a disablement of government machinery to deliver on various of the human rights.
SIU yi tiveka hi ku sivela lava vuyeriwaka hi vukungundzwana ku yisa emahlweni ni tindlela ta vona ta hava. Nandzu lowukulu lowu Mothibi a wu khomile i wa sweswinyana wa Xithembisa Hospital loyi SIU nga vuyisela mfumo mali ya mabiliyoni wa tirhandi leyi a yi yiviwile. The SIU is probing allegations relating to the Tembisa Hospital and has to date identified, as I indicated, 3 major syndicates that have appropriated about 2 billion meant for the healthcare at the Tembisa Hospital. Na hambileswi Mothibi a nga tirha hi matimba eka SIU no yisa milandzu yo tala eka NPA leyi sweswi yi nga haka timintsu, ku na swilo swo tala mayelana na makhomelo ya milandzu yo hlaya hi NPA, ngopfungopfu milandzu ya ku vutliwa ka mfumo kumbe state capture. Xivutisonkulu i ku xana Advocate Mothibi u ta swi kota ku ta na swintshuxo eka swiphiqo swa NPA kumbe e-e. Advocate Mothibi a nga ri kona eka ntsevu laha a xaxametiwile eka xivandla lexi sweswi a nga thoriwa eka xona. U thoriwe hi ku ya hi xiyenge xa section 179 xa vumbiwa lexi nyikaka President matimba yo thola munhu a vona leswaku swi fanele a va ka xivandla lexi. Leswi va kona ndzhaku loko President a tsundzuxiwe leswaku lava nga kona a va nga lulamelanga ku va eka xivandla lexi. Mothibi u ta teka tintambu kusuka eka Advocate Shamela Batoyi loyi a nga ta gimela ntirho wakwe hi mahele ya n'hweti leyi. Kwalomu ka magidi 5 kumbe 5,000 wa vana a va sikuma ndhawu eswikolweni swa le Gauteng eka lembe lerintshwa ra 2026. Ndzawulo ya dyondzo ya xifundzankulu yi sola timasipala ku va ti tsandzekile ku aka swikolo swintshwa no pfuxeta leswa khale leswaku vana va ta kota ku kuma ndhawu yo dyondzela. Vana vo tala lava himile ku kumeriwa swikolo va le ka timasipala ta Ekurhuleni ni le ka swifundza swa le vuxeni bya masipala wa Joni. Swikolo swa pfula vhiki leri taka i vuyimayima eka magidigidi ya vatswari eGauteng tanihileswi va himileke leswaku vana va vona va kuma swikolo eka lembe leri ra 2026. Vatswari eSoweto veri ku endla swikombelo ka online a swi le ku tirheni naswona ndzawulo yi fanele ku swi herisa. Kahiso Mutswani hi wun'wana wa vatswari lava nga yimela tinhlamulo kusuka eka ndzawulo. I'm so frustrated and so angry because I have applied last year in August hoping to find placement and knowing very well the schools will be filled quite quickly. I thought that being first in line it will be a first come first serve situation. So right now I'm sitting, it's a new year, I haven't bought uniform and my child doesn't know which school he's going to go to. Nhlangano wa Operation Tudula veri hi minkarhi yo fana ni leyi va pfuna vatswari ku kumela vana tindhawu to dyondza. We take information from parents, the school names, the information, and as Operation Tudula, we go to the schools, we phone the schools. Unfortunately, right now, as it is Wednesday today, schools are still not open. Ndzawulo ya amukela leswaku swikolo swa le Gauteng swi ni mintlhontlho yo amukela vana hinkwavo. Veri va ta tirhisa tikamera to dyondzela eka tona ta nkarhinyana. We've started the process of speaking to parents, to those parents of those 4,000 learners, because how we are going to place them, we are going to place them in new schools. And for that to happen, you then have to start a consultative process where we bring those parents on board and request them to understand that where we're going to be placing them at the schools that we're currently building. There's 7 new schools that we're establishing. Obviously, there will be mobiles in those schools, but they will meet the norms and standards as per the prescripts of the legislation. Ndzawulo yi kombele vatswari ku lehisa timbili loko va ha ri ku laveleni ka vana swikolo. Vaxitimelandzilo va ya mahlweni na matshalatshala hinkwawo yo papalata ku tshwa ka tindlo na mimovha etindhawini ta le Mosel Bay eWestern Cape. Vatirhi vanharhu va xitimelandzilo va vavisekile no hefemula musi naswona va yisiwe exibedhlele. Ritshwa ra le Mosel Bay ri sungule tolweni. Vunyingi bya vatshami va boheke ku huma laha va tshamaka kona tolo ni madyambu. Vo tala va vona va rhurheliwe hi maxaka na vanghana, kambe van'wani va kume ku tumbeta nhloko eti-resort na le tindhawini ta vuendzi. Tindlu tin'wana ti tshwe ti hela naswona mindyangu a yi salangi na nchumu. Ndzilo wu tlhele wu tshinela hi matimba endhawini ya vuhlayiselo bya vana lava nga na swilaveko swo hlawuleka ya Zeti Young Care Help Centrum. Va xitimela ndzilo va karhi ku tirha hi matimba ku va va sirhelela ndhawu liya.
I wasn't here at the school, but I was on the phone with Zeti all the time and with the parents, always phoning and everybody was messaging, can they do anything? The community was great. Everybody came together and helping, but we are still scared. We've got flare-ups now at this stage and it can turn quickly and we are not safe yet. Vatshami lava nga humesiwa tolo ni madyambu va pfumeleriwe ku tlhelela emakaya ya vona. Hi mpfhuka xa tolo miganga yi hlanganile ku ya phalala swakudya, swiambalo na swin'wana switirhisiwa swa nkoka eka mindyangu leyi nga khumbeka. Va xitimela ndzilo hi ku hambanahambana va tama va ha ri endhawini ya mhangu. Loko hi mavhengeleni vaaki va le Soweto va ri mati ya tilori ta masipala a ma tengangi. Tshama na hina. Malang te mahungu ya SABC kasi kulang tahungu leri nga ranga murhangeri wa vandla ra African National Congress President Cyril Ramaphosa u tihlanganisa na vaakatiko ya Rustenburg tanihiloko vandla ri karhi ku lulamisela nkhuvo wa January 8 endhawini liya. Ramaphosa u vutisiwe xiboho xakwe xo thola advocate Andy Mothibi tanihi muchuchisinkulu wa tiko laha a nga vula leswaku u na ntshembo wukulu eka Mothibi hikwalaho ka ntokoto wakwe wo enta eka swa nawu. Vaaki va le Meadowlands eSoweto va vilela hi mati lama va yiseriwaka wona hi tilori. Va ri mati ya kona hayo tenga naswona va boheka ku ma virisa ku sungula ku ri kona va nga kota ku manwa. Soweto hi tin'wana ta tindhawu leti nga khumbeka hi ku pfariwa ka mati hi masipala wa Joni. Vaaki va le tindhawini tin'wana ta Soweto ni tindhawu ta le kusuhi va hava mati hambileswi matamaka ma ri xitirhisiwa ni xilaveko xa nkoka. Johannesburg Water yi ri hambileswi mphakelo wa mati wu tlhelelaka ematshan'wini katsongotsongo to teka 5 wa masiku ku va mati ma huma kahle. Vaaka ndhawu va ri va te ni tindlela ku tiyisisa leswaku mati lawa va tiseriwaka wona hi tilori ta mati ma hlayisekile ku va ma tirhisiwa. We drink the water that we have stored. As the one that we get from the water tank, we have to boil first before drinking, as we know that they might be contaminated with germs, and we also reserve it for the bathroom. She says they've resorted to buying water because she does not trust the water they get from water tanks. I'm not comfortable. We are scared. We are scared for the kids and for us as well, and for our health as well. We are. Hence we are boiling the water even now. Johannesburg Water yi ri vaaki lava khumbekaka etindhawini ta le Soweto ni le Roodepoort va nga hava na mati lama nga le ka ntshikelelo wa le hansi tanihileswi michini ya hariki ku ringeteni ka ku pompa mati hi laha swi faneleke. This will take between 3 to 5 days. Johannesburg Water, however, continues to monitor the affected systems and will apply configuration changes in order to boost the systems. Alternative water supply will remain in place until full restoration of water supply to the affected communities. Va Water Can va ri Johannesburg Water yi fanele ku vekisa swinene eka ku antswisa switirhisiwa swa mati. A lot more money has to go to Joburg Water. They need to ring fence their funding and they need to do the urgent repairs on our infrastructure that's needed. Johannesburg Water yi ri yi ta ya mahlweni veka tihlo michini ya vona ni ku tama yi byela vaaki laha ku nga fikiwa kona loko swi ta eka ku va mati ma tlhela ma huma kahle. Vandla ra NFP ri sungule ntirho lowu nga wisaka mfumo wa nhlengelo exifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal. Ntshamo wa vhoti yo ringeta ku susa holobyenkulu wa KwaZulu-Natal Thami Ntuli exitulwini wu tsandzile n'hweti leyi nga hela hikuva xirho xoxe xa NFP epalamende ya xifundzeninkulu lexiya a nga votangi ku ya hi laha a lerisiwaka ha kona hi vandla. Ku nga leswi NFP va sungule ntirho wo tshinya xirho lexi hi xikongomelo xo n'wi susa epalamende ya KwaZulu-Natal. NFP na ntshamo wo tshinya lowu nga khomeriwa eDurban lowu nga ha endlaka leswaku xirho xa wona ntsena xa palamende ya xifundzeninkulu KwaZulu-Natal xi hlongoriwa. Mbali Shinga u langutane ni swihehlo swa matikhomelo yo biha ku katsa ni ku kala a nga titsongahati. N'hweti leyi nga hundza Shinga mutshamaxitulu wa NFP eKwaZulu-Natal loyi sweswi a nga yimisiwa entirhweni
a nga landzelelanga xiboho kumbe xileriso xa vandla loko ku votiwa hi xikongomelo xa ku susa holobyenkulu wa xifundzankulu exitulwini. U yime na ANC, IFP na DA. Hambi ku ri xilemukiso xa president wa NFP a xi n'wi cincanga eka xiboho xakwe. Endzhaku ka vote ya yena yo seketela Ntuli, Shinga u yimisiwe eka migingiriko hinkwayo ya vandla ku ringana tin'hweti tinharhu. Vurhangeri bya NFP byi le ku susumeteleni ka ku huma eka mfumo wa vun'we wa xifundzankulu ku seketela MK Party. Kambe Shinga u ale ku tshika ntirho wakwe tanihi xirho xa palamende ya KwaZulu-Natal ni ntirho wakwe eka kabinete ya xifundzankulu tanihi holobye wa nhluvukiso wa vaaki. Endzhaku ka tin'hweti to tala ta ku avana exikarhi ka yena ni vurhangeri, vativi va tipolitiki va tshemba leswaku xiboho xa vandla ehenhla ka yena xi le rivaleni. Mutivi wa tipolitiki Zakhele Ndlovu u vula leswaku loko Shinga o hlongoriwa, leswi swi nga ha bula ndlela ya ku cinca eka palamende ya xifundzankulu. Mfumo wa vun'we wa xifundzankulu na switulu swa 80 lexi xin'we xi nga xa NFP lexi tekiweke hi Shinga. Vurhangeri bya vandla byi vula leswaku byi ta tivisa mbuyelo wa ntshamo wo tshinya hi Ravuntlhanu. Loko ko tekiwa xiboho xo hlongola Shinga eka vandla, leswi swi nga ha pfuxeta ntlhontlho wuntshwa eka mfumo wa vun'we lowu nga tiyangiki. Mali la kaya randi ya vevuka loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara i 16.43 rand, mpondo 22 rand 16 cents, euro 19 rand 21 cents, kasi pula tiko akala na Botswana i 1 rand na 16 cents. Minkavelo eka Johannesburg Stock Exchange a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,441 hi ounce, platinum i $2,281 hi ounce, kasi nxavo wa oil and base i $60.37 hi mphongolo. Hi ndlela leyi i makume mahungu lama hi mikhomelo wona eka siku ra namuntlha, hi khensa ku va mi langutiseni. Vito ra mina i Musa Mabunda. Tiakeni Mkhalani u ta landza na xiviko xa maxelo endzhaku ka mavhengele. Riperile. Riperile a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini madyambu ya namuntlha ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo, kasi na kwala Mpumalanga kasi na kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kha famba ka 60 wa ti-percent, kasi ku langutisa kwala Gauteng kona ku langutele mpfula yo vevuka leyi nga ta va yi kha famba ka 30 wa ti-percent, kasi na Mzuku nakona mpfula yi ta va yi kha yi ya emahlweni. Loko langutisa kwala Free State kona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi kha famba ka 30 wa ti-percent, kasi loko langutisa kwala ka tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona. A langutiseni leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga languteliwa kahle xifundzenikulu xa Limpopo, Mpumalanga kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal. Kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Western Cape kasi kona ku languteliwe moya lowu nga ta va wu ri kona, kasi na Mzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni, kasi loko langutisa kwala Northern Cape, Free State kasi na tindhawu tin'wana ta Eastern Cape, kasi kwala Western Cape nakona ku languteliwe ritswa, kasi mpfula ya matilo yi ta va yi kha yi ya emahlweni kwala xifundzenikulu xa Limpopo, kasi na kwala Mpumalanga, kasi na kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal. A langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala Gauteng, kasi kona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana ku yisa Pretoria, Johannesburg 29 kasi Spring 29, kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kona ku languteliwe timpfula leti nga ta va ti ri kona Musina 32, kasi loko langutisa kwala Botsoleni Blinkwater Maphata kasi na kwala ka Dzumeri nakona ku languteliwe maxelo yo hisa. Loko langutisa Phalaborwa nakona ku ta va kha ku hisa, kasi na le Polokwane nakona yi ta va yi kha famba ka 29 wa ti-degrees. Loko langutisa Mpumalanga ku languteliwe timpfula Skukuza 32, kasi loko langutisa kwala Middleburg kona yi ta va yi kha famba ka 27 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala KwaZulu-Natal nakona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana. Loko langutisa Richards Bay 32, Durban kasi nakona ku ta va kha ku kufumela, kasi Ladysmith nakona ku ta va kha ku hisa. Loko langutisa Eastern Cape nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku hisa. Mthatha East London 28, kasi loko langutisa kwala Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela. Loko langutisa a Western Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo saseka la nga ta va kha ku kufumela kwala George Mossel Bay ku hisa. Loko langutisa Cape Town kasi yona yi ta va kha ku kufumela yi famba ka 26 wa ti-degrees, kasi Northern Cape kasi nakona ku languteliwe maxelo yo hisa ku hisa. Springbok Upington 38, kasi Kuruma nakona ku ta va kha ku hisa, kasi loko langutisa Free State nakona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana. Sasolburg 31, kasi loko langutisa Bloemfontein kona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 34 wa ti-degrees, kasi loko langutisa kwala Northwest nakona ku languteliwe timpfula eka tindhawu tin'wana. Loko langutisa Rustenburg kona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees, kasi Mahikeng nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 32. Tusker nakona ku ta va kha ku hisa, kasi kwala Vryburg nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 33 wa ti-degrees. Kusuka eka mina Ntombi ya ka Mkhalani, Riperile.